Ingozi eMasikizi isube imiphefumulo emibini kwimpelaveki kwaSwayimane kwiphondo laKwaZulu-Natal. Okuzemva kokuba imoto ibiqhutywa ngumfunzi-ntsapho u-Anastasia Shabalala ibhukuqe yayokutshona eliweni. Kuxelwa ukuba uShabalala ebehamba nomfundi webanga le-12 oneminyaka eli-16 ubudala naye obhubhe engozini. Umphathiswa wesebe lezothutho nokuhlaliswa koluntu ephondweni uSiboniso Duma udlulise amazwi ovelwano kwiintsapho esongeza ngelithi igqiza elinika inkxaso ngokwasengqondweni likhutshiwe ukuyokunceda abo bachaphazelekileyo. Ungqongqoshe udlulise amazwi enduduzo ewadlulisa emndenini wakwaShabalala kanye nomndeni wakwaMadlala laphana-ke ku-Ward 13 kwaSwayimane ngaphandle kwase-Pietermaritzburg phansi kokamasipala uMshwathi Local Municipality. Sizokhumbula ukuthi kube nenhlekelele yengozi lapho imoto iwele emaweni entabeni ekhona ku-Ward 13. Ungqongqoshe wathola ucingo oluvela ku-Ayanda Msweli emazisa ukuthi naye uthintwe nguthisha wasendaweni uMiss Mbali Msomi, emazisa ukuthi kwenzeke inhlekelele yengozi. Ungqongqoshe akuthathanga isikhathi eside ukuthi afonele amaphoyisa la akwazi ukuthi agqugquzele ukuthi-ke kuthunyelwe i-helicopter ezokwazi ukuthi isize ukuhlenga impilo yalabo ababephonseke eweni. Ungqongqoshe-ke uyaveza ukuthi kumanje akwaziwa ukuthi yini eyenza ukuthi imoto ebishayelwa umama u-Anastasia Shabalala osishiyile emhlabeni ukuthi yini eyenza ukuthi ihlehle. Uzwakalisa ukukhulu kuphatheka kambi ungqongqoshe ukuthi-ke kuhambe nasemhlabeni umntwana obefunda ugrade 12 lapha endaweni uLona Madlala. Ungqongqoshe-ke ujube ithimba lase-ofisi ukuthi livakashele imindeni yomibili liyozwakalisa amazwi enduduzo. Ungqongqoshe ukuvezile ukuthi-ke umfundisi wefamily yakwaShabalala uRev Xaba ubekhona kanye ne-ambassador yakwi-department umfundisi uPastor Vidima naye ubekhona ngesikhathi kuhanjelwa